cenanya. Kita naon di dia. Lamong bim tuh ngengeng. Iya bim-biman. Bim. Gini badan. Bim putih. Oh, lucu bener. Bener, coba bim. Jadi kitukeun heula kita maju. Maju tak ya lemotna aya tah. Eta mah harga belegu. Oh, orang kita boga HP anya ada tak apaleun anya meuli ieu mah. Tebogaun. Ye hayangan tinggal di tempo maka benda gue maneh mah. Mana? Anyar Mana coba? Ya, itu aya TikTokan. Ih, bener halus sih. Ih, hayangeunnya. Jual cenah hiji. Lakunya Ayu. Aya bawa setrikaan. mama angke ah. Orang-orang boga channel lah bisa rek jual mah. Hah? Ini channel lah. Hah? Rek jual. Aduh. Orang mah cari penghasilan main TikTok. Sombong. Cuma boga HP. Mama anak mesel lah main TikTok. TikTok. Bapak. Wah, masalah apa? Nah, cenah ganggu wae kolot keur gawe teh. Emang masalah apa ya tuh? Tinggal iba batulan dede emang boga HP yang TikTokan dede oge tuh pas. Panasan ting hirup teh. Motor ge panas tuh, panasan. Atuh pang. Apa juga batulan dede. Anu meulina batur panasan maneh, kumaha teh mana teh. Kabe aja ka inu maneh atuh buka duit. Kalau buka duit gawe ganggu wae teh. Mama tiri. Hah? Mama tiri. Mah saha we atuh? Ayo atuh bapak dede ngongsin calekan mama tiri mah. Teh naon lagi keur nempo eta pan keur gawe. Teu sakedeungnya. Kayaknya kan mana hadirna? Ayo atuh Itu sorangan. Eta tuh ada wau meureun nginum sorangan. Ada tuh wau jeung nginum. Masa ngarake Masa yang mulia apa? Ka mana teh? Panang nginum maneh meureun baru ketua wau. Ngarorosakeun pisan jeung budak teh nya. Kayak ada budak. Mahal HP teh tempura. Nyai, ieu budak maneh ya ngarorosakeun hayang HP cenah. Naon ah? Tah, budak maneh. Kunaon si Bujang teh? Hayang HP cenah. HP. Kan HP teh mahal nah 1.000 atuh. Keturunan dede mah tadi ningali di dede. Panasan budak Alus maneh. HP-na yang TikTokan. Atuh neng teh nempo kayak anu kolot kostum. Masuk panasan. Babet, coba babet. Batur meulina mah panasna urang buka halus. Jadi panasan urang mah panjelma teu boga mikir. Ayo ke papa ieu aja dulu. Mami ieu. Mah teh Tunggu sebelah tuh Pak. Balikin we tuh seneng karunya. pan bukan duit setik-setik mah piraku dibeuikeun wae karunya atuh. Daripada udah ada perteri. Cili. Kata ditelepon kalau ti hijina budak teh boga 5 nomboran keeupan hiji kan. Bahkan we atuh. Hah? Nomor aya 5. Heuh nya. Ah, ieu mah sok gimana. Kata hiji oge dikusingeun loba meureun sok ikut ka pasar lihat lah. Nah. Ayo neng. Ayo. Sampai mana? Apa nang neng teh? Ih, Sampai. Satukeun HP mah meuli jingrang. anak mama rek dibeli ke Anak babi, anak babi. mama anak. Tutupnya Balik ke sekalian pernah. Nih, Yang libur pasar aja libur pasar aja. Ayo ah.
Tutup kan aku pas lagi atuh likan atau kenapa? Tutup. Mau ngaji bae ada mau ngaji ada mau. Jadi cabut ke bapak aja lah. Itu mau kenapa mau ngaji? Bapak nyawa tutup aja. Ngaji sekolah. Gua mau mama jahat. Anak mama. Dari awal. Nah, mama. Awas Dede. Aja saya lah. Main TikTok. Terus ya nabrak aing teh. Jalannya orang naik dengan mantri. Mantri heula, tadinya aduh ningali. Ya, maneh masuk gara-gara maneh tuh hidung maneh cilaka. Maneh masuk cara nempo waktu itu panas burit geus tarutup dar hayang HP. Ini kan tuh gara-gara maneh hidung maneh. Mama maafkan. Untung santai pahing ke hidung maneh yo. Ayo, itu ayah yang kecelakaan buru, mana? Itu tuh buru. Ayo, mana yo? Tadi buru mati terakhir, ambil satu dia. Hidung budak ditabrak, tuh anak pokok mantri itu cilaka, tabrak motor. Bisi dia suka hirup kene apa mau supaya kuku kan kuku. Benar. Iya, mana kan anak data. Cicing oleh wae, mana kita. Kene pasti hirup kene. Masih kena yang katolong. Hirup deh. Saya namanya hirup kene. Nang aing lamun pae ngecek buka duit. Mama hanya kaget saja. Oh, hanya kaget saja. Hanya kaget saja. Mama nahan ke maut. Mereka mana di teh? Oh iya, Bu, iya. Yang ini. Bios atuh kan? Bios. Jangan Mekah, jangan Mekah. Bios atuh. Mama. Mama ya. Sekitu gitu lah tuh kan. Mau temennya? Ya, mana? Mana? Dan. Saya enggak ada, Pak. Oh, untung saya nu maneh hirup kene. Beres sabaraha? 20.000. Bagi 2 atau 10 ewan. So, kena dijaket atau bagi 2? Bagi 2 we, bagi 2. Baik urang goceng we, baik. Goceng bener ya. Goceng, baik. Bener ya. Ya, semua kurang bae lah. Kurang bagilah kayak teh gocengnya. Kurang 15.000. Ya. Ya, terusnya. Kurang nuhunnya. Oke, nuhunnya. Ya, 15.000. Oke, siap. Oh. Ayo. Mama hirup kene. Mama. Hah? Tekuna naon, Mama? Jadi khawatir loh, Ma. Cageun mana? Dede, Kula Mama. Bapak, Dede deui, Bulan. Bapak, Bulan. Mama teh punya satu permintaan ke kalian berdua Permintaan naon, Ma? sebelum Naon teh? Mama Lupa wae. sebelum Mama tiada. Mama mana nanya gitu? Mama cuma satu aja permintaannya ke kalian berdua. Sayang naon atuh sok aing. Naon, Ma? Naon? Mama teh pengen main TikTok. Alah. Ah. Ih, gak ada orang main TikTok. Yang main TikTok. Ya, Cing atuh ari geus boga budak mah. Coba tuh dakon atuh minjem heula ka si Amang nu tadi dapan Bae, asal cageun Dakon TikTok. ya Dede.
Pinjam HP, oh itu cenah nung budak kayak main TikTok cenah. Kayak bagian lah. Main TikTok. Oh, main TikTok kayak ini aplikasi naya. Kamu tuanya om? Stop. Iya mama. Tadi tuh lah tuhnya. Instagram lah tuh. Siap. Tah basi mana dinya berartinya. Ayo atuh pan ya keun, cucu mama karunya. Nyata rupa wae nyata minuman yang marek pae ge mah yang TikTok kan segala. Dinya tah. Dia di depan udah. Ah, dia. Oh. Kemana atuh TikTok pula? Ulah kita. Oh, enggak. Papi culo. Ayo. Hobinya kah? 1, 2, 3, weh. This pretty ting, nice to meet you, mucho gusto. Sweeter than a churro, she call me Papi Chulo. Yeah, I'm single, baby girl, but how about you though? Tryna make you my number one, tryna make you my numero uno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun tos ngadukung channel Bebanyolan Sunda. Terima kasih atas requestnya. Sok siapa lagi yang mau request? Bisa langsung komen YouTube kami. Oke, Bebanyolan Sunda. TikTok kan? Sukses. Kelak, po. Kedeng poho. Tong hilap. Sebelumnya tong hilap, jangan lupa Like, komen, share, Subscribe. dan subscribe. Oke, mantap.